Iyo bije ku kibazo cy'intambara Kagame yashoje kuri Congo, Ubushinwa bwagiye bwigaragaza nk'ikirumira habiri, bushonaho gato bwarangiza bukanahuha. Gusa nanone mu minsi yashize Ubushinwa bwashushe nk'ubunyeganyega gato, bimwe bita kidogo, buva mu byicaro by'ikirumira habiri bwegera abandi bari mu murongo wo kwihanangiriza Kagame n'u Rwanda ategeka. Nyine urebye ubu Bushinwa burajwe ishinga no gukina umukino w'ubugenderanire budahungabanya imibanire myiza n'ibihugu byombi, mu gihe bukomeza kwikorera ubucuruzi bwabwo, ari nako kandi bugura ingugu z'ingenzi bukeneye. Uretse rero hano mu kibazo cya Kongo n'u Rwanda rutegekwa na Kagame, muri rusange Ubushinwa bwagiye burangwa no kutagira uruhande rubogamiraho mu makimbirane yo muri Afurika, ahanini bwirinda ko byakura ibibazo byabangamira inyungu zabwo z'ubucuruzi. Imyitwarire y'Ubushinwa ishingiye ku kutivanga ibibazo by'imbere mu gihugu niyo abantu benshi bakomeje kwibazaho. Icyo Ubushinwa bucungana nacyo rero ni kimwe gusa, kwibonera inyungu z'ubucuruzi. Nta nubwo Ubushinwa bunagerageza byibuze ngo bunagire icyo buvuga birebana n'icyakorwa ngo amakimbirane akemuke mu mahoro. Kagame na M23 ye bakimara kubura intambara muri Congo mu 2021, Ubushinwa bwakoresheje imvugo ijimije, aho bwavugaga ko bwifitiye ku gahanga ingufu ziva hanze zitera ingabo mu bitugu M23, aho Ubushinwa ntibwatoba ngo buvuge izina ry'u Rwanda. Ariko mu minsi yashize Ubushinwa noneho bwarekeye aho kwita igiti ikiyiko kinini buvuga izina ry'u Rwanda rutegekwa na Kagame. Ubushinwa bukaba bwaratoboye nyuma y'uko ingabo za Kagame na M23 bafashe imijyi ya Goma na Bukavu. Aha noneho Ubushinwa bwagize buti Ubushinwa burashimangira amizero yabwo y'uko u Rwanda ruhagarika ubufasha bwa gisirikare ruha M23 kandi bakavana ingabo zarwo zose ku butaka bwa Congo. Aya magambo akaba yaravuzwe na Ambasaderi Fu Congo uhagarariye Ubushinwa muri Loni muri Gashyantare uyu mwaka. Iyo witegereje usanga n'ubundi imvugo ya Fu Congo Ubushinwa ari imvugo yoroheje kandi isizeho akunyu kadahurugutura cyangwa ngo karuguture amatwi ya Kagame. Iyi mvugo igira iti Ubushinwa burashimangira amizero yabwo y'uko u Rwanda ruhagarika ubufasha bwa gisirikare ruha M23. Ntaho Ubushinwa ntaho na hamwe bugaragara ko bwihanangiriza u Rwanda, ahubwo Ubushinwa bushimangira amizero. Umvira ijambo amizero. Gusa nanone nyuma yaho gato Ubushinwa bwashyigikiye umwanzuro w'akanama ka Loni uhamagarira u Rwanda nta guca ku ruhande ko rugomba guhagarika ubufasha ruha M23 kandi rukanahita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ayandi mananiza. Uguhindura imvugo ku Bushinwa bikaba byaratewe ahanini n'uko inzobere za Loni zasohoye icyegeranyo gikubiyemo ibimenyetso simusiga byerekana ko Kagame ari we uri inyuma ya M23. Mbese Ubushinwa bwabikoreye ko ari umwumvikano uvuye muri Loni, ntabwo bwabikoreye ko ari igihugu nk'Ubushinwa cy'igihangange ku isi gukora ibintu kubera ko kiraje gushinga nuko amahoro yaganza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese ku Bushinwa abandi batagize icyo bavuga bwo bwakomeza bukikora ubucuruzi bwabwo, nishake Kongo ihinduke ntacyo byaba biyibwiye. Ese nitwe Ubushinwa irakwiye igihugu Kongo yahaye kontra z'ubucuruzi zose ziberanye no gucukura ingugu za Kongo ndetse no kubaka ibikorwa remezo by'ibanze bya Kongo, ayo masoko mu gihe hari ibindi bihugu n'ayandi makampani mu bindi bihugu bikomeye yayahataniraga. Uretse bimwe byo kwigiranya nyinshi rero, ikibazo cy'uko Kagame ari we udurumbanya Kongo si cy'ejo cyangwa ejo bundi. Wabura gushyira amanga rero ashimangira ko buri wese mu mutima we azi neza imvano y'imvururu ziri kubera muri Kongo. Ubushinwa rero ntabwo buri kuvuga aya magambo ari ukuvugira ku macandwe gusa, ahubwo Ubushinwa burajwe ishinga n'ingugu za Kongo, dore ko iki gihugu cyifitiye umugisha w'uko isarabwayi ryose isi ikeneye mu ikoranabuhanga igihe icyo ari cyo cyose basanga Kongo iryicayeho. Ikindi kandi
nuko intambara noneho yageze muri Kivu y'Epfo, akaba ari nyuma y'uko intambara igera muri iyi ntara Ubushinwa bwari bwarinumiye none bwagize icyo buvuga. Ni ukuvuga iyo M23 itagera muri Kivu y'Epfo, Ubushinwa bwari bwarakomeje kubucabukamira. Bikaba rero ari ukubera ko Ubushinwa bafite ibirombe bicukuramo zahabu. Kagame kandi yanigaruye ahantu hari ibirombe bicukurwamo kolta, iyo Ubushinwa bukaba buyigura ku bwinshi. Tantalum ikoreshwa mu modoka, televiziyo, mu masimu no mu bindi bikoresho byose by'ikoranabuhanga, cyane cyane ibi bita digital, ikaba iva muri kolta. Kandi Kongo yibitseho 40% bya kolta yose iri ku isi. Ikigereranyo cyawo nicyo mu Ukuboza 2024 cyerekana ko M23 yasahuriye kolta mu Rwanda yikuye muri Kongo. Kandi ku rundi ruhande kolta u Rwanda rwagurishije hanze yiyongereho 50% mu 2022 no mu mwaka wa 2023. Nubwo u Rwanda rufite ibirombe bya kolta, ariko ntabwo rwakwerekana ukuntu kolta yacukuwe mu birombe biri mu Rwanda yiyongereye bene aka kageni. Igihugu Ubushinwa bugura muri Kongo ni cobalt. Iyi cobalt yo ibiciro byayo bikaba byariyongereye mu minsi ishize kubera ko Kongo yafashe icyemezo cyo kubihagaritsa kuyigurisha amezi 4. Ibi rero kuba Ubushinwa bukeneye cobalt, Kongo ikaba ihagaritse igurishwa rya cobalt amezi 4, Ubushinwa bwabonyemo bubonamo ikikango ko niba budahagaritse nabwo ngo bugire icyo bukora ngo intambara ihagarare muri Kongo, nabwo ubukungu bwabwo bushobora guhungabana. Cobalt rero ikaba ikenerwa mu modoka z'amashanyarazi zikoresha amanda yifashisha lithium. Gusa ibintu byinshi Ubushinwa bucukuramo cobalt biherereye mu majyepfo ya Kongo, aho M23 itaragera. Imporo za leta cyangwa sosiyete za leta y'Ubushinwa kandi nazo ziri kubaka ibikorwa remezo muri Kongo birimo imihanda, iminara y'itumanaho, ingomero, amashanyarazi n'ibindi. Bikaba rero nabyo byatera Ubushinwa kurengera Kongo mu rwego rwo kuramira inyungu zabwo. Ntawakwirengagiza kandi ko Ubushinwa bugurisha intwaro u Rwanda na Kongo. Mu myaka 20 ishize, u Rwanda rwaguze imodoka z'imitemenwa, imizinga na misile zishwanyaguza shari. Yewe rwagize naho rugura mu Bushinwa izo bita howitzer ziba ziri ku makamyo zigenda, ni ukuvuga movable howitzer cyangwa highly moving howitzers. So izi howitzer rero akarizo kenshi zakoreshejwe mu gupirona muri Goma. Bwa mbere kandi mu mateka Ubushinwa bwashyize ushinzwe iby'igisirikare, ni ukuvuga attaché militaire muri ambasade yabwo i Kigali mu 2024. Ikindi kandi cyagaragaye ni uko Kagame yazanye abasirikare b'Abashinwa gutoza akarasisi ingabo ze, kandi ubwo byumvikane neza ko hanaziyemo n'abasirikare b'Abashinwa baha ingabo za Kagame indi myitozo irimo n'uko bakoresha intwaro Kagame nyine agura mu Bushinwa. Ndetse binagaragare ko Abashinwa bahaye imyitozo bahaye ingabo za Kagame kuri n'ingabo kujya dukoreshwa ku rugamba mu gihe cy'imirwano. Iyo urebye neza mbere y'uko M23 yuri imirwano, urabona ko ubutwererane bwa gisirikare hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda bwiyongereye. Ubwo mu Rwanda haje nyine abatoza b'Abashinwa ba gisirikare, ndetse n'Ubushinwa bushyiraho n'uriya ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade yabwo i Kigali. Amushidikanya rero zimwe mu ntwaro Kagame ari gukoresha muri Kongo ni Inshinwa. Hongeyeho ko imyitozo ya gisirikare ingabo za Kagame zahawe nyine n'Abashinwa iri kwifashishwa mu kuyogoza Kongo. Iruhande rwa Kongo, FARDC ifite inziro na tank baguze mu Bushinwa. Yewe hari na tank cyangwa char zaguzwe ku bwa Mobutu ubwo cyitwa Zaire mu 1976 gikoreshwa ku rugamba. Zimwe muri zo ni imwe mwabonye igonga imodoka igoma igihe Kagame na M23 ye bendaga gufata Goma. Hagati aho ariko ambasade y'u Rwanda i Beijing yo ikomeza ivuga ko umubano w'Ubushinwa n'u Rwanda uhagaze neza kandi uzira makemwa.
Ambasaderi w'Ubushinwa Ichiza Zhao Bin yanabonanye n'umugabe w'ubugenzuza ya Congo cyangwa umukuru wa Sena ya Congo Sama Lukonde mu minsi ya mbere y'ibihumbi 2024. Gusa kugeza ubu abagabo bombi bavuganye cyagizwe ibanga. U Rwanda na Congo ni ibihugu byombi biri mu mushinga w'Ubushinwa uzwi nk'umukandara n'umuhanda w'Ubushinwa cyangwa byo mu Cyongereza bita China's Belt and Road. Uyu mushinga rero ukaba ugamije kwegereza Ubushinwa ibindi bihugu by'isi biciye mu ishoramari no mu bikorwa remezo. Mu Rwanda Ubushinwa bwateye inkunga mu kubaka za stade, amashuri n'imihanda. Inguzanyo z'Ubushinwa zirimo kwifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo. Ubu hari miliyoni 40 z'amadolari y'inguzanyo yemejwe ejo bundi muri Mutarama 2025 igenewe kubaka urugomero n'ubuvomerezi cyangwa irrigation system mu Cyongereza. Kugeza ubu byinshi mu bicuruzwa u Rwanda rutumiza hanze biva mu Bushinwa. Byagera kuri Congo rero, Ubushinwa nicyo gihugu cyiza imbere mu gukora ubucuruzi n'Ubushinwa. Hagati mu 2005 na 2022 Ubushinwa bwahaye Congo inguzanyo ingana na miliyari 3 na miliyoni 200 z'amadolari yo gukoresha mu kubaka imihanda, ibiraro, ibyambu n'amashanyarazi. Urebye rero imishinga yose Ubushinwa bufite mu Rwanda na Congo, ushobora gushusha ko Ubushinwa bwaba bubona ko igikwiye ari ukubona igisubizo kirambye amakimbirane yo muri Congo. Nuko rero bivuga ngo kugira ngo igisubizo kirambye ikibazo cya Congo kiboneke, nuko igikuri intambara muri Congo gihagarara. Igikuri intambara muri Congo nta kindi ni ukubera abantu bashaka gusahura ubutunzi bwabo. Icya kabiri, igikuri intambara muri Congo ni uko aba basahura ubutunzi bafite ababashyigikiye babakingira ikibaba, batuma bataryozwa amahano, ibyaha n'ubugome bakorera muri Congo. Icya gatatu, ni uko ibyo bisahurano byemera kujya kugurishwa ku isoko mpuzamahanga, maze impuro zikomeye by'ikoranabuhanga nka Apple, Microsoft, Tesla n'izindi zikabigura bizi ko ari ingugu zabonetse habanje kumena amaraso y'inzirakarengane. Ibyo bintu bitatu rero nibyo bigomba gukemuka. Ni ukuvuga ngo amabuye yose abonetse mu buryo budasobanutse avuye mu bantu cyangwa mu bihugu nk'u Rwanda bizwiho ko bifite akaboko mu gucura ingogo no kwica abantu muri Congo, akangirwa ko yagurishwa ku isoko mpuzamahanga. Mu gihe kandi intambara yakomeza kuyogoza ibintu, bagafata icyemezo ndakuka ko ibihugu nk'u Rwanda bitemewe kugira ingugu cyangwa ibuye ry'agaciro na rimwe bagurisha hanze, kugeza igihe bahagarikiye ibikorwa byose by'urugomo bikurura induru n'intambara mu baturanyi babo ba Congo. Niba rero Ubushinwa bushaka ko ishoramari ryabo rishinga imizi ritajegajega kandi ridahungabana, bagomba kugira uruhare mu bikorwa koko bifatika kandi biramba byerekana yuko Congo igomba gushakirwa amahoro n'umutekano, kandi bakubahira abanyekongo uburenganzira bwo gukoresha umutungo wabo no kugurisha uwo bashaka, batabanje kubashyiraho urutoto rw'intambara kugira ngo babagurishe igiciro cyo hasi, cyangwa se bagurisha ubutunzi bwabo nk'uburyo bwo kwibura ngo ubuzima bwabo butahatikirira. Izi ni ingingo rero Ubushinwa bwari bukwiye kuba burebaho kandi bugafatanya n'abandi ku isi koko barashwe ishinga n'uko Congo yabona amahoro, maze bagashakira hamwe igisubizo kirambye kandi kitazongera kujegajezwa mu minsi iri imbere, kugira ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kibone amahoro arambye. Nuko rero namwe ayo mahoro ya Congo tuyifuriza, namwe niyo tubifuriza, kandi muharanire